Шаңырман келіңіздер, құрметті жалпы жамаат, мықты қырғыздың мықты мырзалары, орындықтардан орын отырыңыздар. Албетте мұны жердегі ашу сөзіне Абу Бакир Шейхке сөз береді. Келіңіздер, тыныштықты сақтайлы. Абу Бакир Шейхке сөз береді. Тыныштықты сақтайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Allah'ın yeğeninde zat, ulu zatın atı melen başlayımız bir toğanlar. Bu ıntımak, bu iman yolu menen geledi. Bazar ayarga da erkeke de iman gerek. Balaga da kızga da iman gerek. İman şunçalık barlık nesege baylangan. Bu din, bu dünyada hakikatli görgüzücü iman bir toğanlar. İmanın içinde kança sırlar katılıp jatat. La ilahe illallah deb aytıp koyuş mesele Müslüman boluş emes maksat. Kaçan biz hakikatli bilgende Allah subhanallah taala uşul dünyani bizge Allah taala sınaş için verdi. İman, kimdin imanı beken bola turgan bolsa, al bu dünyada da ahirette al ıntımak menen, bilimdik menen. Ağa Allah subhanallah taala uşunday joşoonu çizdirip koyat. Kançalık sonu gelse de iman götürüp turganlar. Alar imanlı insanın içinen jamandık, örelbastık, içtardık çıkpayt. Bu iman zarıl nerse, yaşoğa da iman gerek, namazga da iman gerek, orozaga da iman gerek, zeketke de iman gerek, barlık kıymıldıgan nersege iman gerek. Oşan için kavrga girgende de en birinci imandan surayt bir turadar. Oşan için arız birimiz, kaçan ıntımak bolot, imandı olsa ıntımak bolot. Intımaka güç vereli, ya arız bir atene kalayt, balasın, kızın, imandı oluştu kalayt. Birok imandı yürütmeyt, al olsa, arız birimiz imandı atenenin maksadı, balların iman menen terbiye kılış, iman menen östürüş, iman menen yaşasın ötközüş. Oşan için bir tuğanlar, imanın içinde uyattılıkta, namuslulukta, azır uşu kırgız yigitlerini görüp alıp, uşunçalık namus götürület, kırgızdın kırgız ekenin görgözü atat. Her biri uşunçalık ıntımaka kadam taştap atat. Birak bir tuğanlar, bu ıntımak iman menen kurulad. Oşan için üydü, azır fundament kurmayınca hiçbir kim iyi salmaydı. Oşo fundament stenanı dağı, kırışanı barın bekendep durganday, iman bul ar birimizдің yaşadığı fundament. Ar biri de iman bola turgan bolsa, ıntımak bilimdik bolat. Oşan için din menen, din bul adam balasın Allah Taala ıntımak yaşaş için dım bergen. Din menen, iman menen yaşay turgan bolsa. İman Allah subhanallah taala adırgança degen adamlar uyattılıkты şunday düşünüp kalgan. Bir eski maşine Zaporozhye saydasa uyalatay, kantip aylap baram deydi. Jaman kiyim gelse uyalat, arı bir nerseden, eşek mingenden uyalat. Birağı Allah'dan uyalıp koybaydı. En birinci Allah'dan uyalgandı öğreneli. Günü, sögünü, jaman adat, birağı görel bastık, içi tardık kılıç. Allah'dan uyalalı bir tuğanlar. Namuslu bekendeydi. Allah kayıp. Allah Teala Kur'an'da da gelir. İman bil koyup dedi. Barlık kayıp bir tuğanlar. Ölüm de kayıp. Eski bilbeyt. Kaçan ölerin. Kantı ölerin. Emni ölerin. Kança taşka çıkarın. Kaydan ölerin bilbeyt. Bir tuğanlar bunu kayıp kılıp koygan. Kayıpka iman getirir. Oşondayla nikah kayıp. Oşa ayaklarımızdı urmattap sıylagan öğreneli. Allah Teala kayıp kılıp verdi. Eskim bilmeyt kişileke çakta kimge uylanır. Allah nikah kayıp da koyar. Oşa kayıp beni
Аялың саға, жақшы көрген атасын, жақшы көрген енесін, ежесін, ағасын барын таштап тұрып, құрбаншылық қылып тұрып саға өмірін, жашаусын байлап келді. Сен аны тілдебе, сөкпе, урматта. Ошон үчүн азыр сирктеделе дил сурамшыктар кандай аюга оозуна композиция алып, башынын сылап, ушундай кылып, мотоцикл тептирип, лесепет тейип жүрөт. Сенин аялыңды урматтап, сыйласап, мамиле түзө турган болсок, сен аялың менен ушундай жашоону өткөзөсүң. Эгер сен аялыңды сыйлай албасаң, кимди сыйлайсың? Kim seni siyleyt? Ağır bir adamdan getir. İmanlı sebebinin öz ayağını durmakta basa, öz ayağının siylevasa, öz ayağının uşun çalıp mani vermese, hal ayağını köçeden başka bir mağa jakşı söyler beken, jakşı mamile kılar beken, meni erkeleter beken, mağa kaylılar beken de başkadan üntötüp kaladı. Oşun için bir turanlar, ağır birine samanat kılıp verildi. Oşun için kayıptı bileli. Allah verdi bizge ayaldı. Oşun urmattağandı. Oşun için usul ağır birine sen iman menen baylangan bir turanlar. İman yönünde köp ayta turgan bolsa, gün tünü menen aytsa azdık bolup bir turanlar. Adır adamlar hayvanlarga işke mamile kılıp kaldı da uyga mamile kılmay kaldı. Oşun için en birinci imandı kuralı, imandı turguzalı, biröөнү sıylagandı үйрөнөлү, sabır kılgandı үйрөнөлү. Allah Teala ben sabırlılarmınım deydi. Sen kamçalık günah kılsan da geçirim surap, her bir adamlardı sıylagandı үйrөнөлү, geçirgendi үйrөнөлү. Allah Teala size kışında sıfat veret, geçirimli sıfat veret, meyrimlilik sıfat veret, rayımlık sıfat veret. Oşun için Allah Halik adamlardı yarattı, jönele yaratıp koygan jok. Her birinin maksatı menen yaratıp koydu. Oşun için azır bugünkü günü kaçan ıntımak gelet, iman bulsa gelet. Oşun için bugün imandan köp, tema imandan köp bilişimiz gerek. Öte, bu dünyadan ötüp ketemiz. Erten jok kalat bir tıkanlar. Bugünkü günde kıykırsan da gelmeydi. Hayra, yaralı çok bir tıkanlar. Oşun için urmattanım, uşu gündün kanday ötközsek, jaşoobuzdu ынтымак менен өткözгөнгө аракет кылалы. İman менен жашап, балдарыңарды иманга тартып тарбия кылып, ата-эненин милдети иман менен тарбия кылып, иманды кылып өстүрүш, намыстуу кылып өстүрүш, уяктылыкты өстүрүш. Ар бир азыр жаман кийингенден уялбайды. Илгери жамачы кийим кийип, арганда эске кийим кийип, эшек минип жүрүшчү уялчы эмес. Бирөөгө алар Алладан Кудайдан уялчы. Бирөөгө жаман ушак айтып, жаман сөз сүйлөп, бирөөгө кайбат кылып, ошон үчүн баардык күнөө кечирилет. İş öldürgende geçirilir, arak içkende geçirilir, zina kılganda geçirilir, uğru kılganda geçirilir. Bir turanlar uşak aytıp kıybat kılgan geçirilmeydi. Allah'ın aslında kimde kıybat kılsan oşa insanda geçirim suramayınca geçirilmeydi. Oşa için bir turanlar mamilemizi tüzüş için, ıntımaklı koruş için uşu nerselerde ziyan gele turgan nerseler tıyıp iman yoluna, imandı emesin, iman yoluna çıkıp, imandı kuvattaydı, imandı kurayla, arı biriniz adır, üy kurgandı, maksat kılı üy kurup kalgamız, kavat üy kurup atabız. Jana ошондойда бирөөгө эң биринчи иманды курушуп тургандар. Ошон үчүн балдарыңды иман кылып тарбияласаң, намыстуу кылып тарбияласаң, кандай биздин ата бабабыз иманды кылып, өзгөчө айтамын алайлыктар. Ушул Курманжан датка элеңердин сыпаты сахабалардын энесиндейди. Кандай тарбия кылган? Баласы дарыга сырган турат. Орыстар geçirip koydu деп tazim kılıp başını ılıyı vursa geçirgen turar. Enesi Kurmanjan datka gelete denesi. Balasının canına gelip durup ayttı. Ey balam, ölümdür gelipti. Ölümdü tike kara.
Ölümdü tike kara. Sen atasının balasısın dedi. Sen atanın balasısın. Ölümdü tike kara. Kapırga başındı. İyi be dedi. Bu namuslu yeni terbiye kırar. Enelerge Alban imandı meniyetini üretir. Ene 24 saat bala menen ene болады. Ene balasın imandı kılıp, namuslu kılıp tarbiye kıla turgan bolsa, anın артынан hiç kaçan balasının артынан жамандык келбейт. Жақшылық қана келеді. Анын баласы иманды, анын баласы намысты, анын баласы ешқашан жамандық есігін açпайды деп ушунчалык иман жөнүндө. Бир туугандар 85-жылкылар ынтымактын мээнети бул иман менен курулат. Ошон үчүн силерди баарыңарга эскертип айтамын. Адам алейхиссаламдан бери пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга чейин бул иман мээнети менен иман жолуна чыгып куруп келген. Пайгамбарлардын баары ла иляха иллаллахка чакырып келген. Ошон үчүн дават кандай нерсе? Дават барлык парыздын энеси деп келет. Азыр эне болбосо бала болбойт. Эне болбосо кыз болбойт. Эне болбосо бала төрөлбөйт. Үй курулбайт. Ошондо эле дават болбосо ынтымак келбейт, биримдик келбейт. Дават болбосо сенин ар тараптан кандай 600 жыл өтүп кетти. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Иса алейхиссаламдын убагында 600 жыл пайгамбар келген жок. Ошондо элдер бузула баштады. Бири-бири менен үстөмдүк кылып, бири-бирин өлтүрүп, ушунчалык немелер күчөп кетти. Адам балдары ушунчалык бузулду. Качан бузулат? Иман болмосо бузулат бир тараптан. Ошон үчүн баарыңарга каалайм. Ар бир үйдө имандын мээнети болсун. Ар бир үйдө иман менен жашагыла, иман менен өлүккүлө, иман менен өскүлө. Бир туугандар кулаңарга алтын сырга ушул иманды тургузуш үчүн эң биринчи ата бул эркекке вакит бир туугандар. Аялдардан пайгамбар болгон эмес, эркектерден пайгамбар болгон. Жиндерден пайгамбар болгон жок, периштелерден пайгамбар болгон жок. Адамдан болды бир туугандар. Силерди Алла Таала адам кылып жаратты. Адамдын ичинен да Алла Таала мусулман кылып жаратты. Мусулмандын ичинен иман мээнети тургузуга, пайгамбардык мээнетти кылышка тобот берген үчүн силер ушу иман жолуна максат кыла турган болсоңор, ынтымакта болот, биримдикте болот, намуста болот, уяттылыкта болот. Алла Таала силерди жашоого жегилип берет. Ошон үчүн баарыңарга каалаймын. Ар биринде иман болсун, ынтымак болсун, биримдик болсун. Ар бириңизди урматтагыла. Мына биз азыр 70ке чыктык. Биздин класстарыбыздын баары азыр аз эле калды. Баары тең акыретке кетип калды. Ар бириңизди сыйлап урматтагыла. Жамандыгын айтпагыла, жамандыгын жашыргыла, жакшылыктын айткыла. Экинчи, мындан кийин мен достугумду кадырлаганды билем дегиле. Азыр биз азыр калдык. 70 жылдан бери канча биздин класстарыбыз азыр кабырда жатат. Алланын өкүмүн күтүп. Ошон үчүн силерге ынтымак, ыйман, биримдик жашоодогу жакшылык каалайм. Аллахумма салли аля сейдина ва наби Мавлана Мухаммад ва алейхи ва асхабы ажмаин. Я вали авалин, я ахри ахрин, я кувватин матин, я рахима масакин, я алими я карим. يا حافظ يا بطين يا غني يا ستار يا خيو يا قيوم يا خيو يا قيوم يا خيو يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك سيد المرسلين والصلاة والسلام عليك نبي الله وصلى الله تعالى خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا Allah'ım bir özüne kayırmamız, bir özünden ötünemiz, bir özünden suranamız. Uşu ынтымак için birindik üçün kadam tutup gelgenlerin yüreklerini biriktir.
ынтымакка жүрүштүк адамын бекен кылгын. Аллахым, ушул инсандарды, кандай сахабаларды шайтандын жамандыгынан, васвасынан, жиндердин азгырусунан, адам шайтаны сактагандай, жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн сакта. Өзүң корго, өзүң колдо. Кандай Алла Таала өзүң сахаба жайынан улуу ишке кабыл кылдың. Иман жолуна бекемдедиң. Аллахым, ушуларды иман жолуна ар бир үйдө тынчтык болсун, биримдик болсун, дасторкону келем болсун, берекели болсун, жетиштүү болсун. Балдары имандуу, уяттуу, намыстуу балдардан тарадан насип кылгын. Аллахым, биздин дуабызды кабыл кылгын. Ушуларга ынтымак бергин, биримдикин. Бисмиллахи таваккалту алалла. Ва хавла ва ла куввата илля билlah. Bi rahmatik ya. Assalamu aleykum ve rahmetullah.